Акшамлар қайыр декабрінің 16-сы эфирде заман қырымве дүнияда олған қаберлерінен таныш етмеге азырымыз студияда сілерді мен Шевкет Аматуллаев. Селемлайым. Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясы Қырымда инсан ақларынан бағлы қубетлештірілген резолюция қабыл етті. Весиқада Русия ишғалчы девлет оларақ инсан ақлары сасында халқара мечбуриетлеріні еріне кетірмегені ве ишғалден сон ерлі сәкенлерінің ақлары систематик шекілде бозылған айтылы. Резолюцияда халқара мониторинг миссиялары ишғал етілген. Ярамадаға кіріп оламағанлары үшін Русияге басқыны арттырмаға чағыруф қайдетілген. Баш Ассамблеяда айтқанларына көре Русия коронавируснен бағлы вазиетні яңа сыңырланулар кірсетмек ве репрессиялар япмақ үшін құлланмақта. Резолюцияда бірінші кере жемат журналисты баресі құлланылды. Бұне берабер весиқада ишғалжелерінің Қырым табиатына зарар кетірген әрекетлері инсанларының дини ве тасил ақлары бозылғаны тағбих етілі. Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини у Криму. Її ухвалення вчергове доводить, що світ солідарний з Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму. 11 yıllık hapis ve 200.000 ruble para cezası. Rusiyanın Cenebbi mahkemesinde Rus prokurorları Ukrayn faali Oleg Prihodkoga böyle hukum çıkarılmasını talep etti. Bunu mabusdan advokatı Nazim Şeyhmambetov haber etti. Nevbeteki toplaşuvda imayıcı öz pozitsiyasını seslendirecek ve mabus sonki sözden çıkışta bulunmalı. Prihodkoga'nı işgalciler keçken sene oktyabr ayında tutkan edi. FSB xadimleri onun evinde Kosterev'ten tuv geçirdi. Evinden Ukrayn timsalleri Степан Бандераның портретлері ве правый секторға айыт олған қырмызы қара байрақны алды. Гаражларының бірінде есе патлайжы моделер тапқанлар Украин файлыны сақ шер мемориетіні ве Львовтаки Русия консуллығы биналарыны патлатмаға азырланайды деп қабатладылар. Приходьканың сөздеріне көре патлайжы моделеріні ФСБ xadimleri евелден өзлері кетіріп қойған. В прениях выступил государственный обвинитель, который попросил суда признать Олега Аркадьевича виновным по всем инкриминируемым статьям предъявленного обвинения и назначить в виде наказания лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, 3 из которых в тюрьме. Это такие новеллы по статьям 205 так называемого террористического характера. Плюс дополнительно 200 тысяч рублей штраф. Эльвира Аметовның имайыжысы оңа қаршы ұйдырылған дава тоқтатылмасына талап етті. Махкеме ве прокуратура адвокатның избатларын огренмек үшін тенефус сұраған. Бүгін судақның ишғалжелер махкемесінде судақ регионал межилисінің рейесі Эльвира Аметовға қаршы ұйдырылған дава черчевесінде имайыжы тарафы ось избатларына тақдим еткен. Ишғалжелер Аметовны қанунсыз шекілде селя сақлағанында қабатлай. Ишғалжелер кечкен сене язда евінде тинтов кечірген вақыт, оның шақси музейінден алынған экспонатны аты жеселя оларақ таныды. Эльвир Аметов музей экспонатларыны Қырымға қайтқанындан берлі топлай. Защита полагает, что уголовное дело возбуждено необоснованно, с процессуальными нарушениями, и собранные доказательства также не соответствуют нормам Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В связи с этим было заявлено большое ходатайство, объемное на 20 листах, по возвращению уголовного дела прокурору для устранения недостатков. В данный момент суд и прокурор взяли тайм-аут для изучения позиции защиты. Эльвира Аметовқа қол тұтмаға келгенлеріні карантин сыңырлануларына атиф етіп махкеме топлашуына кечірмеділер. Олар қайдеткенне көре Эльвира Аметовны ишғалны танымағаны ве ось позициясына білдіргені үшін тақып етелер. Очередное политически мотивированное дело, я так считаю, это мое мнение. Почему? Потому что он является председателем регионального меджлиса. Это узнаваемый и уважаемый в городе человек,
который имеет свою определенную гражданскую позицию относительно того, что происходит. Ну, я думаю, в связи с этим его и привлекли к этому уголовному делу. 70-летний человек проходит судебные процессы вот эти, так называемые. Иншаллах, если будем в стороне оставаться, то этот процесс не только 70-летних застанет, но и старшего поколения. Поэтому хотел бы сказать, надо быть солидарными, надо быть, как сказать, поддерживать друг друга. Ишгалжилер Mahkemesi çıkargan hukumna tanımailar Esat Maqsat Avropa İnsan Hakları Mahkemesine şikayet bermektir. Advokat Nikolay Polozov Dünya Kırım-Tatar Kongresi'nin prezident muavinine karşı çıkarılgan hukumge şikayet berdi. Kırımdan Yukarı Rus Mahkemesi keçken hafta Lenur İslamov'na gıyabi şekilde 19 yılga mahkum etti. Onun birden 3 madde boyunca kabahatlı olarak tanıdılar. Sanki dersin kanunsuz harbi kuruluş teşkil etkeninde Kırım'ını elektrikanen temin etken elektrik direkleri patlatılmasında ve Rusiya sınırlarını bozmağa çağıruvlar yaptı dep. Advokat Nikolay Polozov aytkanına göre bu Kırım'dan Rusiya işgalini tanımağını için intikamdır. Polozov'un fikrine göre Rus mahkemesi şikayetini bu sene bakıp yetiştirmez. Rus mahkemeleri resmiyetçiliktir, ularını Avropa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat etmek için geçmek gerek dedi. Формально для того, чтобы была возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, необходимо пройти две инстанции в России. Это первая и апелляционная. Таким образом, фактически после решения апелляционного суда можно будет обращаться в Европейский суд по правам человека. İşgalci polis xadimleri çeşit sebepler uydurub Kırım-Tatar faillerinin evlerine ziyaret etti. Esasen Moskvadaki Kızıl Meydan'da narazılıq geçirgen siyasi mabuslerinin akrabası ve faal olgan Kırım-Tatarlarını Tonevin ve bugün işgalciler eski Kırım, Sudak ve İslam Terek rayonunda yaşagan vatandaşlarımızdan evlerine kelgen. Bir evlerden koyda olgan hırsızlıklar hakkında sura ekenler. Bir evlerden evde olganlarının mekan kaydını öğrenmege iste ekenler ve insanlarının telefon номерларını сораштырганлар. Keçken hafta polis xadimleri Bakşsaray şehri ve Bakşsaray rayonunda yaşagan faillerinin evlerine kelip çeşit sebepler uydurup izamnamelerini toplamağa tırışkan. На протяжении 6 лет мы уже видим, как российская власть с помощью правоохранительных органов ведет определенную борьбу против крымских татар в Крыму. В частности, и сейчас эта борьба в первую очередь ведется против активистов своего народа. Тех людей, которые посещают стабильно судебные процессы над крымскими татарами. Как вы уже говорили, есть те, которые ездили в Москву на апелляцию, есть среди них те, которые участвовали в одиночных пикетах. Также есть пожилые взрослые люди, которые также еще с давних времен занимают активную позицию в жизни своего народа. İşgalçilerinin ticaret yapılması ziyerli olmalı. Ukrayna halk deputatları sanksiya kirsetілуінің яңа nizamını hazırlay. Esas prinsip tez ve doğruluk. İşgal şaraitlerini kullanıp kazanmağa istegenler tez belgilenip cezalanması için yekene talil ve karar aluf merkezini teşkil etmege teklif etilir. Levhamızda tafsilatlıca tarif etili. Cenk'nin 6 yılı devamında Ukrayna tecavüz Rusiyaga karşı öyle ciddi sanksiyalar kirsetmedi. İşgal etilgen Kırım'da çalışkan şirketler alada çetelge öz mahsulatlarını ihraç etmege devam etedi mütehassıslar. Hususan oligarx Dmitri Firtaş'ın kimyevi zavodu. Onun Kırım zavodundan soda Ukrayna hükümeti 2015 senesi bergen sertifikat boyunca çetelge satılı. Oligarx Yukarı Şura 2014 senesi kabul etken Kırım serbest iktisadi zona kanunu şartlarının kullanmağa devam etti. Parlament bu kanununu lag'u etmege istey. Muzakereler o'tkazilmoqda. Prezidentning Kırımdaki dami temsilciliginde Ukraynaning sanksiya siyosati tertibsiz deyiladi. На жаль, системній політиці, як полісі держави щодо санкційного регулювання, в першу чергу не сприяє на сьогодні недосконале санкційне законодавство. Так, ми всі розуміємо, воно було реактивно прийнято в 2014 році як реакція на дії країни-агресора, але за ці роки, очевидно, воно потребує суттєвого доопрацювання і змін.
Украинаның санкциялары Русияге қаршы силәкі болмалыдей Батькивщина фракциясындан халық депутаты Валентин Наливайченко кешкен автау милли ве шетел санкцияларынан бағлы қанун лейхасына парламентте қайттан кечірді. Шымды әрбір сыңырлануларны Украинаның милли қапсызлық ве мұдафа шурасы кірсете. Наливайченко Америка Бірлешкен Девлетлерінде олғаны кібі бұл функцияны малие назірлігіне бермеге теклиф ете. Ми даємо чіткі дефініції, визначення, що таке національні санкції, що таке міжнародні, що таке юридичні особи, що таке секторальні санкції, що таке індивідуальні. Тобто ми йдемо чітким шляхом того, щоб більше не було шпари в нашому законодавстві для країни-агресора, для в тому числі, окрім окупації, ще і заробляння грошей. Эксикликлерна белгілемек үшін бұттын милли санкцион қанунларынан аудитына кечірмек керек. Илкевілі Қырым сербест иқтисади зона қанунны рет етмек керекде тышышлерін әзірлігінен санкцион саясеті бойынша мақсус темсілжесі Алексей Макеев. Оның фікіріне көре санкциялар азырлануынан девамлы басамағына йоқ етмек керек. Бұл қанун бұзыжыларына тез вақытта месулетлікке желп етмеге ярдым етер. Ну, не може такого бути, щоб 3 місяці готувалися на пропозицію одного з органів влади рішення Кабміну. Кабмін готував погодження, постанова надсилалась на РНБО. РНБО шукало можливості зустрічі наступного разу, чекати на підпис президента, а потім, як у випадку секторальних санкцій, ще протягом 2 днів зібрати Верховну Раду, щоб вона проголосувала. Цей алгоритм дуже затягнутий. Санкциялар көрсетілуінен айры талил меркезі оғрашмақ керек деп түшіне Слуга народа фракциясындан халық депутаты Елизавета Ясько. Ось қанун лейхасында тышышлері, малие, иқтисадият инкишафын әзірліклерінің санкцион саясеті меселелері бойынша темсілжілеріні, девлет малие мониторингі, президент офисінің ве мақсус қызметлерінің векіллеріні милли қапсызлық ве мұдафа шурасы оғынды бір тақымға топламаға теклиф ете. Ці люди мають складати таку, знаєте, аналітичну основоположну команду, яка буде робочим органом в Раді національної безпеки, буде називатись цей орган Координаційна рада з питань санкцій, або Бюро з питань санкцій, або назва може бути інша. І вони будуть саме таким кор-тім, яка буде займатися і робити санкційну політику. Ишғал етілген территорияларына қолланып қазанмаға істегенлерін Украина серт шекілде жезаламалы. О вақыт Украинаның ғарып иттифақдашлары да өз санкцияларыны құбетлештірер де иқтисади меселелері бойынша эксперт Юрий Смелянский. Украина Қырым лиманларынан тижаретіні девам еткен шirket ве девлетлерінен ишбірлікні тоқтатмалы. Бұл Қырым ве Русияны ятырымлар үшін зерлі япабіле. Економічних відносин з РФ – це також від санкцій, які на догоду окремим вигодонабувачам влада боїться вводити. Розрив наукових, культурних, інших відносин – це також види санкцій, які дають свій результат в якомусь промежутку часу. Владислав Стужук, Заман, АТР. Граната атыжынен ұжым ве Донбасста ишгалжелерінің идманлары. Кешкен күн деваманда дұшман күчілері 11 кере атышкеш режиміні бозып, Украина арбелерінің 4 позициясына атышке тұтқан. Ең чоқ Авдеевка живарында тұрған Украина арбелері ұжымге оғратылған. Русия незаретінде олған дженкеверлер автомат ве граната атыжы құланған. Ол штабында хабер еткенлеріне көре Украина арбелері арасында ғайыплар жоқ. Украина истихбараты берген мәліметқа көре Донбассынан ишгал етілген қысмында ишгалжелер артиллерия қолланып арби тәлімлер кечіре. Противником одночасно проводяться збори з розрахунками протитанкових ракетних комплексів, снайперами, кулеметниками, гранатометниками, операторами технічних засобів розвідки розвідувальних підрозділів і безпілотних літальних апаратів артилерійських підрозділів. Для надання методичної допомоги та з метою контролю за якістю проведення занять до з'єднань та частин 1-го та 2-го армійських корпусів прибули групи офіцерів управління 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.
10.622 яңы коронавирус хастасы кечкен күн девамында Украина территориясында белгіленді. 264 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. 12.549 инсан түзелген. 3.000-ден зияды инсан кечкен күн девамында хастаханеліге ятқызылған. Сағлық Назир Максим Степанов қайдеткеніне көре хасталарынан сайысыны эксілтіп олсалар да вазиеті бір керген қалмақта. Оның үшін Сағлық Назирлігі ер вақыт оксигеннен темен етілген ятақ ерлеріні арттырмақта. Назирдің фікіріне көре елбаш байрамындан сон хасталарынан сайысы арта біле. Оның үшін о инсанлар топлашқан ерлерде бұлынмамаға чағырды. Сағлық Назирі қайдеткеніне көре Украинада вакцинация февраль айында башлатыла біле. Бірінші оларақ телеке группасына кірген инсанларға ашыламай yapılacaktır. Şimdi Ukraina, Britaniya ve Amerika şirketlerinin müzakereler keçire. COVAX программасы vastasının Sağlık Nazirligi vaksinanın birinci partiyasını bardi alabili. Зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, в яких ми будемо закуповувати вакцини. В нас є вже всі пропозиції, ми просто їх відшліфовуємо. І головне, ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну як мога раніше. Тобто хоча б перше вакцинування, щоб ми розпочали, ми поставили себе за мету, починаючи з лютого наступного року. Işgal etilgen Kırımda 2 haftadan beri hastalarının sayısı artmağa devam etti. Keçken kun devamında 435 yangi koronavirus hastası belgilengen. 12 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etti dep haber etti işgalciler hakimiyeti. İşgal etilgen Kırım'dan Rospotrebnadzor yol başçısı hastalık tarqalmasında Kırım sakinlerini qabatlay çünkü karantin kaideleri riayet etilmey dedi. Kaide bozganlarını belgilenmek için maxsus inspektorlar çalışacak. Aksionov'dan kararına göre dekabrının 20'den başlap inspektorlar kanunsuz korporativ keçirgen müessese ve şirketlerini teşkil edecekler. Bu saat hazır olgan sonki haberimizi de hepinizge hayırlı akşamlar tileyim. Hatırden ise ayrılmanız görüşkence. İşte kademi sudak çok değişik. Onu değiştirgen bizim halkımız, vatandaşlarımız, sudakka kaytkan insanlar. Mında ağa kardeş Saliyevler yaşaylar. Halk ne kadar çok küreşse o kadar çok hem kavi hem katlı halk olacağımız. Hem herkes bizi tanıyacak. Bizim millet küreşi asıl kanında var.